Mga hinigugma kong kabugtuan, yan na nga Domingo, amo ani katulong nga Domingo, an Kwaresma. Dida hiton istorya hiton pagtalwas an Diyos san mga Israelita ti kang pagkauripon Ehipto. An aton Ginoo nagtawag kan Moises. Ginpakadto ni Moises dito hinusang bukid nga anaton Ginoo nga Dios nagpakilala iya. Nga nagsering anaton Ginoo ngadto kan Moises, hinkit-an ko an maraog-daog nga pagdumara han akon mga tawo. Inbatian ko an era pangaraba nga talwason ko hira. Sayod ako han nga tanan nga era mga pag-antos. Sanglit, linusad ako hinpagtalwas era. Mga hinigugma ko nga kabugtuan, ini mga pulong han paglaom para han mga tawo han Israel. Ilarom han pagkauripon didto Ehipto. Ni Moises ginsugo hinpagpasarig ira nga hiraniay ang Dios ira og han iya nakakatalwas nga gahom. Ang Dios diri bungol ubuta, waray pag-abat o indiferente ngadto hadton anuman nga nananabo aton. An iya ngaran, ako, amo, ako. An uusa, og amo gudla. An aada, dayuday, para haaton, og upod haaton. An paghibaro og eksperyensya, an nagpapadayon nga presensyahan Dios. Nanginginahanglan diri han pagka-kampante kundi hinhulos nga pagbag-o han kinabuhi og han gawi. Siring pa naton Ginoong Kristo, kundi kamo magbasol o magbag-o, mapatay kamo nga tanan, sugad ira. Diri ini paghadlok kundi pagpahanumdum haaton nga ang presensyahan Dios usang nga grasya, usang nga oportunidad nga makakapamunga hin pagbasol og hin pagtalwas. Kung makooperar kita ang grasyahan Dios pinaagi hin pamunga hin maupay. Nangangahulugan ini mga hinigugma ko nga kabugtuan, ang pulong han Ginoo na aagdahaton nga bag-uhon naton an aton kinabuhi. Bayaan an aton magraot nga mga buhat o mga gawi. An aton ebanghelyo yan na nagsusumata aton. Ang pagpahayag ni Jesus mahitungod an iya kalugaringon. Kumo tinikangan han tubig nga nahatag hin kinabuhi og nagtutot duhaaton nga kita nanginginahanglan han grasya ni Jesucristo para han kinabuhi nga dayon. Kay Jesus amo ang tubig nga nahatag hin kinabuhi. Yan nga Kwaresma, gintatagan kita hini nga mga pagturunan. Siyahan, kaangayan nga tugutan naton ni Jesus nga makasulod in libre an aton personal nga kinabuhi. Karuyag ni Jesus nga sumulod hiya aton personal nga kinabuhi. Diri hin pagbutang aton hakaarawdan. Diri hin paghukom o pagkondenar aton. Kundi in pagtalwas sa aton, in pagbag-o aton,
o hinpaghatag haaton han aton good king kikinahanglan an buhi nga tubig an Espiritu Santo. Ikaduha, kinahanglan nga maging mga saksi kita kan Hesus sugad an Samaritana. Didan aton Ebanghelyo ginsumatan kita nga aton Ginoo Kristo nagpahanumdom hini nga Samaritana. Kung karuyag niya ang tubig nga nahatag hin kinabuhi, kaangayan nga dadon niya ang iya asawa. Pero anon siringhan babayi, waray ko asawa. Kana naton Ginoo nagsiring tama, waray nimo asawa. Igin katampo kala in lima nga kalalakinan, an imo yan na gintatampo, diri nimo asawa. Amo iton mga inigugma ko nga kabugtuan, nga ini nga babae, pakasabot niya nga naton Ginoo diri la ordinaryo nga tao kundi na sa siring paniya. Ikaw ba ang Mesiyas nga amon ginpapamulat? Kana naton Ginoo sa Kristo nagsiring, amo ako. Sangditan iya ginbuhat mga inigugma ko nga kabugtuan, waray ba kundi binayaan niya an iya surudlan ngan kinadto pag-uli ngan manumat han mga tawo an mga butang nga igin sumat ni Jesus a iya. Damo ang Tinoo ngan damo ang pinakadto kan Jesus. Sangdit mga inigugma ko nga kabugtuan, sugat-sugad nga iningahaw nga babae, na kinikilala nga usa nga makasasala, nahimo nga usa nga magsarangyaw, nahimo nga usa nga tinunan an aton Ginoo. Tungod kay gindarani niya an iya mga kabugtuan, mga igkasin niya mga Samaritano, pagdaraon han aton Ginoo. Sanglit gintatawag liwat kita mga inigugma ko nga kabugtuan, kita nga nakarawat han grasya tikang han aton Ginoo, kaangayan man naton ipaangbit ini ngadto han aton mga kabugtuan, kaangayan nga maging saksi kita. Magkamayadaon ta kita kusog nga maging Hesus para an aton kabugtuan. Ikatulo, kinahanglan nga bayaan naton an magraot, likayan naton an mga buhat in pakasala nga nakakapaharayo aton an buhi nga tubig. Bag-uhon naton an aton kinabuhi, bayaan na naton an aton magraot nga mga buhat nga nagdadaraha aton ngadto hinpakasala.